Anu Tretan. Senyatan kuan di parlo ke kaki Tretan. Wes ambu, cek terus. Kok tahu parlon kakek apa kan? Ben parlo nginjem besi kan? Iya Jap. Sirik berin kaki kita amajaran. Ya lagi nginjem boleh. Jap. Engkau bakun majer Jap. Iya mau urusan majer juga wajib kan? Sering kakek nginjem beri minta. Makanya minta sekali. Mau sebut gelu du masaknya ngun ke kakek. Apa boleh ke sengko? Iya Jap. Nginjem berempran. Cenyak banyak Jap, 1 juta cukup. Curah tak ada mau cash kan? Ya transfer apa ya? Transfer apa Jap? Mi nyari melaran kok ski ngalah ke bank apa? Mesti nyari akibat salpen aja. Cek yang tak ada. Iya beneran. Sungguh kaki. Alhamdulillah. Kalangkong ya Jap. Itu aki kaki bingkok Tretan. Belum ada kortoronan menteri pereng na ceje. Sangale kortoronan nak foto na menteri pereng na mulje. Duh, jek mon kakek. Iya kok laku. Mon tak laku di menemu jeje. Mikir ini ke utang gue entah bak. Jek mau kaki Tretan. Tini langkok mulia. Kalangkong ya. Assalamualaikum. Duh, ya Allah. Waalaikumsalam. Jek mon sahral minyaman kelu odiin sekecek bedi coba sekecek bedi mutura jek oleh di mapui peseha Awa orang mai pula kenceng au tanga entar mayu Ayo. Permisi, selamat siang Pak. iya siang duh orang di mami dek masa dek bahasa yang betul teh sing kurang ce bopolana bahasa sambil nebeni kenangan nanamui kareng mutur ya ngolo ko selamat siang tapi ngucap assalamualaikum nja andi perlu apa pola king intar nyorfi enjak teh engkau benintar nyurpi engkau dari bank SPUK Bang SPOK ji bang apa corak ki pur ngiding mai jelas aki bagi mai Bang SPUK nih ke artena Pak, sebelum pinjam uang mpian harus mikir. Teti mun tak bisa majar tepat waktu tak oleh ngincem. oh sepeni keki bicek ki bang nikah Engki Pak, tor sampean menabi ngincem mah. Persyaratnya cuma KTP. buh cuma KTP bisa oleh bese iya teh oleh bese tinggal oleh bese usaha majer ya iya teh majer kan seminggu sekalian iya mau usaha majer cuy iya engkau tak ngincem mah tak kau tandi saya kebojor apa teh mun pas tau sama majer teh padan tukar tambah KTP poro bese mun setia cong cek pangkempang minjem bese apa boleh kun jamin KTP mi deh ya teh karena cuman setia banyak manusia cacana lemak pada nabi makai mun perapaan parlo keng mun depak bektona majer alek palek pada mbi olar sandi soko bu becek ki pesan moral kak teh ya tina teh mau tak nginjem mah engkau terus ah tan bini roe roma mulai berserap arpa oh iya cong Jek muni cuman setia, in cuman pesik teraki ke maroma, kalir.
Alhamdulillah. Hari saya kocak bantuan tanpa diminta, datang tak diundang, bayarnya minggu depan. Assalamualaikum, selamat siang bos. Waalaikumsalam. Ngereng lagi bu, ngereng lagi. Di pak boleh ibu. Ingki, Melkas dulu. di budinya semakin pahlunas bos. Oke bos, din pian bisa cair sekemik juta makin bos. Ngireng pah muntut boleh bos, iman nih sekemik juta muntik kalak. Kimun semon dudeng, ki cuman jarang saya bejarahi ban bulan ini ke bu. Kau pahurusan rawat, tinggal rawat pahurusan kayak cetak. Tak saya juga nih kak. Pon bos tau saya kebeter. Kulit parta aja mun kempian pakun majer. Ki ngereng tak apa-apa bu. Korcik pas ngamuk, toko gula tepak subung saya kebejer. Mun pola tau saya kebeter sampean. Gula paling tahu on mun urusan utang biutang nih kak. Napa boleh benebang? Oke bos, kan ansuran secunga ada nih kan lunasi bos. Pas bigul langsungnya percaya bos. Kan secunga ada 6 lunas dulu bos. Oh oke pak. Ini kak ilunas nabi gula. Cuman mun bisa pak. Bunga nih orang larang pak ki. Oke bos, tau saya kebeter. Biasanya kalak mas. Ya bos, kena semua juta tanpa dipungut biaya. Oke mas kelangkong ki. Oke pak, gue kita terusah bukan kerjasamanya. Mun bisa angsurannya cek kelambatakin. Engki bu, engki. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Po, cair boleh. Lau saing cemir ya. Bu, mek cepet ke? Apaan secepet ke? Iya sing repesen aja iya ke. Mepah kilat, mek lebihan bendep kedep. Jangan kakek. Mi lagi ding bertapain. Pas tak ning ngiding kelemben besemon kakek. Lebihan ban koceng ngiding bau ni cuko ruah. Urusan pandeman. Marah ke, coba ada iya. Marah kasih pinjam dulu 100. Biar silaturahmi kita tidak terputus. Bayar dulu 200 biar urat madumu tidak terputus. Jomun kakek. Ya sudah ratus kita majer, lingin jema boleh. Kalerongku. Ku tak reng i sahran lambu teman ngicempes kok kita amajar. Allah rabak kan jalan dongku. Mun tepan parlo karo si tak nyom soko. Bila lemari parlo ndang. Pas urusan ilang sahran ruang. Allah balang. Hari mau tak gantarin ke roman terus tak majer koceng roh. Allah ngok yentar ke roman gue langsung. Hujan apaan?
Assalamualaikum. Ral, Saral. Patang ni Rajab. Patang na yotang di bakku. Patang. Ku tu apa terus saya berjeragi. Ada rumah apa dia? Assalamualaikum. Ya, Saral dia mabuk ni. Beda apa le? Nyari Sahral ya? Iya kak, nyari Sahral kak. Andi Parlo. Apa le? Allah mon Sahral cek sarai roman mon setelah Sahral lah culu gaya elit bayar hutang sulit. Ben benihun kak kes nyari Sahral le. Banyak orang nyari Sahral le karena kayak ngeraja utang. Palang. Ungguan dia kak. Abi iya le. Palang ni apa lah? Dan kok sangkuan dia lah kok nyaman kak. Pulan munia besaki dari gaya narol kak langain kesel. Beni seleb le, kesaleb. Mangkana, sekala budi nah mun ngabasakin kancah beni dari penampilna, tapi dari tengka kulina ben lakona. Mak le tak akalar-karan, odi akan cemar kenutunya. Yongku kak, beneran kan kak kejinya. Kok bukan lah tak ngerti mang Sahral kaya. Gila kak tinang kok mulia kak ya. Iya le, iya. Kelangkung kak pesan moral kak ya. Allah becek pesan moral kak ya. Jangan kaki mi lebih ada apa ile. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila Sahral. Ya Allah. Dem matang udik remi ngari ya. Ngutang mi le raja. Belajar entar ke puro tadi. Hari mau pas tak nyeri liran. Apa sih kebajar utang? Ketika kita gila pun tamak melemak keng rokunin tarngin jema besi. Iya Pur. King minta tolong. Kok ngampung udik Pur? Manang kok tak nekuk besi. Beda awak din orang. Keng laku ika parlo wah. Luran. Kaki parlo berempat. Sekone Pur. Tangga parluan je 2 juta. Menjak laku pakun beda Pur. Paling lambat kon 12 siang. Mun tak ada laku Pur. Maka cetak ke soku habis sengkok Pur. Oh iya Ran, terus kecil ya. Iya Pur. Yes, Andi PC boleh deh. Gaya bebas boleh. Surabaya tembus 24 jam. Ya. Iya Pur. Saya nggak ya Ran, cek foto dosaki sengko ya. Bulan kota teman roco, apa boleh urusan besi? Apa tenang teretan. Kak Tuan Sahral, tak teman ciri menurusan PC mun ko orang. Kok motor sekalangkong sebanyak kaki teretan ya. Itu akhir kaki bisa kok. Belu le kortoronan nak foto naman tere pereng na jeje. Belu le kortoronan po le nak foto na kaki man tere pereng na mulje. Tino kok langsung teretan ya. Ya bon naman lemah. Oh iya. Kalangkong sebanyak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kaler, caya lah jam 1:30. Nyala pola ha. Coba pesen orang, ibu tahu dusung kok bisa haral. Aduh, Allah usahain tarik rumah ya. Demak Pur. Pintar kon sahral jab, andi parlo. Andi perlu apa Pur? Beringin jam besi jab. Asam aja tak kira lebih dari jam 12. Kutu ni ada para asar. Kutu na pesen orang jab.
Palang mi ala bola sahral dia. Mak kau tun kang kok badan dia otang pur. Iya mah yurung bereng. Ikeng deh marena. Pulan ri berin seng kok intar kon sahral. Sahral le tade eroman nang kok grokeng ketemu ben kakak. Ben tetangkeun sahral. Deh iya. Marena kaki deuri ya. Mun la depak kon sahral. Laonan. Cornik mayu sahral le pun beri lem roman tak kira keluaran setia. Iya mayu. Deh iya. Laonan maren dia mayu. Pamangkat mayu apa dulu. Keng maren mun la ketemu ben sahral le roman ki ini itu. Kek gopeng nabi sengko. Apa mun bisa kok iker aku ping ajab. Iya mayu. Jaga asan. Coba sepi. Ayo masuk. Palang mi rajab. Ya, mi apa nggebur apa? Cek Hulian, meletak remeh. Cek Hulian. Nabur. Temu boy kira. Enjo kok tak ada majab. Bedeng koi dina. Mi ada gerap nggebur lagi. Tak usah sama kesapran. Tonton mereka kepukun tahu tuh cunang kok ben gepur entar denari apa. Dom itu sudah terus kaki mi ada tenggeral. Benih kan tak ada tang ngepur. Kayaknya kalau pai bi sengko. Ara peralik lupai. Keng mun sing ngecem kang kok libelian ruah. Kaki tak lupa kan dia. Himi kalau pan aja. Engko ngamun sing ngecem ke kakek. Tangutang ke kakek 3 juta, 374 segemi rupiah. Dia mabur. Usaha keluar kita mbak pur sekira kenging ngabur. Ila bertilot yaki, malay papunto. Yung kubur. Ari re, saya kok jak kecelakaan. Coba sudah iya kakek jap. Terus pada orang petang diri kan. Iya seporan jap. Engko keng kita andi setia saya berjerah iya. Saya enggak ya. Engkau minjem benih keng kandi keng pulang engkau tahu dek merasa na parlo tapi tadi orang siapa bentuk. Tadi mulai depak kebektuan majer maju sepas cengocok. Engkau ada yang lebur nyari kanca. Apa boleh kanca sebisa aku na kemanusia. Keng mau urusan utang, tina aja banyak cara. Malah bisa titi orang bener terus. Dari mabur, ya beri kontak ke sepeda re. Menuntut PC sahara tak kira neku. Iya mayu udah menyaman. Lara coba ngebu sepeda jap. Itu tidak remang mun kakek tandi PC. Lah tak kira majer sahara ria. Sahara tak kira neku PC. Sepeda na baiki bamayu. Kontak juga mah. Oh tembak aja keji ke kemarin. Habis apa ya? Tang dia jap. Arya. Tang dia. Kakria boleh. Oh kok apa jap? Setir bur. Bah, lek jap. Iki beda mas di jile. Jual lah kak. Lawan. Awas sih, ayo sih. Apa cek gor nyambil aja tang sepeda boleh sampai ajuan lah kakek. Aja tangan di benirin saharan lek. Sambil urusan otang dia urusan nyita. Tojuk pada pak rempek pasal pak lek. Kita aja nak kelar-kelaran. Iya bener kakek je ke masuk akal ke. Aja tang dia begemet lagi bekape je. Muran. Tak keji boleh ke laki cara-cara notang. Ke laki ada berdinas urusan notang cong. Boleh tak cak becegak dari ya.